Hey uKhuzani Mpongose uzohlezi esimangaza ngomuzi wakhe. Sephinde wakugila futhi ezinye imanga-ke futhi upost umuzi wakhe enkundleni zokuxhumana. Omuhle umuzi. Siyazi ukuthi kulezi nsuku lezi iyona nto abhizi ngayo ukukhanda nje umuzi wakhe ngaphandle kwama-performances nani nani. Kodwa nje kancane kancane lokhu esithi thasi futhi suke sekunomehluko okhona emzini wakhe. Okay, esaqala ukuzivezela umuzi wakhe nje kuqala nje kuthiwa uKhuzani nomuzi, umuzi kaKhuzani muhle. Sasithi usuphelile futhi wawumuhle kodwa manje ngendlela awushaya ngayo uyabona ukuthi hayi cha shuthi wawushoda. Yithi nje esasinelisekile ngalo kanti yazi inkabi leyo ukuthi hayi yona ayikakaqedi kusekuncane lokhu. Njengamanje-ke uKhuzani akekho owaziyo ukuthi umuzi wakhe uzogcina unjani futhi akafuni ukusitshena. Indaba nje yena uyixoxa ngey'thombe futhi uyabona nje ukuthi kusayiwa phambili la. Le nto yenziwa umfowakhuba-ke lena ifundisa nje wonke umuntu nje ukuthi into oyenzayo musa kulokhu uhamba ubhebheza la uyikhuluma ngoba isikhathi esiningi into esuke ikhulunyiwe ingakenzeki ijwayele ukuma ingenzeki. Xoxa indaba ngama-results njengoba naye-ke esikhombisa nje iy'thombe uthule uthe tu indaba uyixoxa ngey'thombe yena umfowakhuba. Ngimfisela iy'nhlahla-ke yena uKhuzani asazi ukuthi umuzi wakhe usewuqedile noma akakawuqedi. Whatever afuna ukuyenza umfowakhuba simfisela nje inhlahla ukuthi ayenze iphumelele. Sengiyayibala le video, gcela usubscribe uphinde ulike. Ngiyabonga.